ndabasuhuje mwese, njye ndi Ufiteinema Yves, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Iyi ni Top 10 Ubumenyi TV. Uyu munsi twabahitiyemo kubashyiramo ibihugu 10 bikize kurusha ibindi kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Angola. Iki gihugu cyasubiye inyuma bitewe n'uko mu 2020 cyari kiri ku mwanya wa 7. Iki gihugu rero cyasubiye inyuma kiza ku mwanya wa 10. Iki gihugu kikaba gifite perezida witwa Joao Lourenço. Iki gihugu kikaba cyarasubiye inyuma bitewe n'ibintu bya corona na miliyari 66.49 by'amadolari. Iki gihugu rero ku mwanya wa 9 turasanga Ivory Coast. Iki gihugu cyo ni ubwa mbere kije muri uyu mwanya kubera uyu mwaka nibwo kijemo gusa, kuko 2020 kitigeze kihaza. Iki gihugu kikaba gifite Alassane Ouattara. Iki gihugu kikaba gifite miliyari 70.99 by'amadolari. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Ghana. Iki gihugu ngiki cyo kirahasanzwe kuko 2020 ntabwo cyahaje. Kikaba gifite perezida witwa Nana Akufo-Addo. Iki gihugu gifite 44.26 by'amadolari. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Ethiopia. Iki gihugu kikaba gifite perezida witwa Sahle-Work Zewde, akaba ari umugore, ariko nubwo ari perezida ntabwo ari we uyoboye iki gihugu, ahubwo ukiyoboye ni minisitiri w'intebe ari we Abiy Ahmed. Iki gihugu gifite miliyari 93.97. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Kenya. Iki gihugu hano hafi mu baturanyi. Iki gihugu kikaba gifite perezida witwa Uhuru Kenyatta. Iki gihugu kikaba gifite miliyari 106.4 by'amadolari. Ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu cya Maroc cyangwa Morocco. Iki ntabwo ari igihugu ahubwo ni ubwami. Kikaba kiyobowe n'umwami witwa Mohammed wa VI. Iki gihugu miliyari 124 z'amadolari. Mbashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment. Uraba uduteye inkunga cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Algeria. Iki gihugu kikaba gifite perezida witwa Abdelmadjid. Iki gihugu ni igihugu cya mbere muri Afurika mu bunini. Ku rwego rw'isi ni igihugu cya 10. Urumva ko ari igihugu cyane, nka miliyari 154.46. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya South Africa cyangwa Afurika y'Epfo. Iki gihugu kikaba gifite perezida witwa Cyril Ramaphosa cyangwa Ramaphosa bitewe n'uko wifuje kubivuga. Iki gihugu kikaba gifite miliyari 329.53 by'amadolari. Ni kimwe mu bihugu byiza cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Egypt cyangwa Misiri bitewe n'uko wabivuga. Iki gihugu kikaba gifite perezida witwa Abdel Fattah el-Sisi. Iki gihugu kikaba ari igihugu cya mbere gikomeye mu bya gisirikare
kuri uyu mugabane wa Afurika na miliyari 394,929. Iki gihugu kikaba gifite ba mukerarugendo benshi, kikaba cyihariye ku musaruro mbumbe w'iki gihugu. Ku mwanya wa mbere turahasanga igihugu cya Nigeria cyangwa Nigeria. Iki gihugu kikaba kinafite umukire wa mbere kuri uyu mugabane wa Afurika, Aliko Dangote. Kikaba gifite perezida witwa Muhammadu Buhari, kandi iki gihugu na miliyari 514,500. Iki gihugu uyu mwanya kiwihariyeho imyaka myinshi cyane, kuko nta gihugu kiragisimbura. Ndabashimiye mwese cyane mwakurikiye iyi video kugeza ku musozo wayo, mbashishikariza gukora subscribe, share na comment. Jye nari Ufitenema Yves. Ciao ciao.